Mentaka kat kendai terik leber araja arpusan. Ki kat tu kat ni ki Nongshong Shnong, jong ke Shnong Rwiang West Khasi Hills District, ki la Pynphai Dien Trai no ya ki South lagi Trok ki Dewiong ki bertemu bon wan penhap Dewiong ha MS Shakambari Ferro Alloy Private Limited kebedan ha kate ke Shnong. Kat tu kat ni ki Nongshong Shnong ki la mi bat khang persat, badalele ki nam sya ban rung ni mi kinu ki kali na kate ke karkhana, kat ba utrai jong kate ke karkhana ompat ya penbej bat ke Shnong Rwiang. Kumta hakane kesngi kita ki Nongshong Shnong kila pak mi no mardor ya kita ki Trok klam dasha ban penhap yo Dewiong hakate ke karkhana. Nanong kangen Dewiong kangen ni kimar ye beropon pada sukre pada ye malik pada penbej ye dobar Shnong dicari ban penhap nan kinu kimar pada wan penbej to malik ha ni Shnong thawng yi nan bu ana long te bro la cita yo tam la kangen ne factory kumnom sa ilare ta ku cisnge ar snge numar deung cari tar snge lar la numar kid ya numar ukid ya bako I kerpalam ya kata haba ka factory kam pot umalik pot wan re hana Shnong i ban kular ya ka ba ye ka Shnong ka labu I pot chare ban panhap ya Dewiong ta sngi to Nagaland jongi ka Shnong kumang ilo I ba menem step lawan poi kini kisau tli kali wan kid ni umar Nagaland jongi ka Shnong wan kid ni ki wanra wanra ya umar nagawe ka jeka ngane factory Nagaland jongi ka Shnong kumang ilo ya sang nu ban kong ba lada umalik umpat wan ban penbej Nagaland jongi Shnong Nagaland jongi ka Shnong nyimpat sya ban wanra la kinu ki kimar ka factory kalon kam lada wanra kinu kimar ni kloi ban khang Nagaland jongi ka labo dong Shnong ru nimsya kat bu ji ka Shnong ji pat ya penbej re pat ya sabkan re arta malik de ngan ji ka Shnong wa ji chare ban wanra mar na wei ban ilam ne ha factory lai tat marbam lai ki wei mar supply wei ki tiar di chare ban wanra ne ha company namara du basdang cila ya khang cila ong ya gine di karwa ki kata mut ki long nan ki ale bercha ye Shnong ki gidakit ne lam hawe oi chare ban ilam ya wei ne wa chare Undang penyat ya kate ke karkhana oleh thu da ka bapen I lingba ki kot ki slab bagite ki South lagi Trok ki ket yo Dewiong bala wanra na ka jalan Nagaland nadu ka khat lai trek bantau benain lingba ka wei ka Trok he henrei la ket bujli pat da kite ki Trok red anda la poi ha ka Shnong boko bat ki dang shuan poi menta kasgi na ka daw ka jing thot ka kali माल रोका एक्चुअली सर कि हम लोग को बिना नोटिस 13 तारीख को 7:30 पौने 8 बजे प्लांट बंद हो गया लेकिन हमारा ये माल जो आ रहा है ये नागालैंड से आ रहा है ये 3:30 बजे नागालैंड से निकल चुका था ये माल एक गाड़ी आया गुवाहाटी बोको में वहाँ से फिर 4 गाड़ी में माल डिवाइड करके यहाँ तक अपने प्लांट तक आया तो सर इन लोगों का भी कहना ठीक है कि प्लांट बंद है तो काम नहीं होना चाहिए ठीक है लेकिन जो गाड़ी निकल चुका है उसको तो सर खाली करना पड़ेगा ना उसको हम माल को कहाँ रास्ता में कहाँ खाली कर सकते हैं इसलिए वो यहाँ तक आ गया और ये लोग बोल रहे हैं कि प्लांट बंद है तो हम लोग खाली नहीं करने देने सकेगा तो अब इसमें हम क्या बोल सकता है अगर ये लोग का मन में डाउट है कि इलीगल है तो इलीगल नहीं है ये MBI काटा चेक कर लीजिए DMR जो ऑफिस है गेट है वहाँ भी चेक कर सकते हैं पूरा हम लोग का माल नागालैंड से गुवाहाटी बोको होते हुए रियांग होते हुए अपने प्लांट आया है Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi bana kita
Kedon ke we ke jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ke jing im ba khambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.